A za sve one koji su prezauzeti i retko kad stižu da pospreme po stanu, grupa prijatelja osmislila je rešenje. Da biste do njega došli, potreban vam je internet na kom preduzetnici i vode posao. A o čemu je reč, pogledajte u zaletištu Višnje Višnjić Milić. Previše obaveza, a premalo vremena udruženi znače stres. Za mnogi je i nered u stanu. Zato je pomoć u kući dobrodošla. To najbolje zna ekipa platforme Uradi zaradi, koja na internetu spaja one koji nude usluge čišćenja, peglanja, sitnih popravki u domaćinstvu i one kojima su te usluge potrebne. Platforma funkcioniše po principu vama je potrebno čišćenje, da li poslovnog prostora ili stambenog, na nekom nivou jednokratno ili mesečno. Dođete kod nas na sajt i postavite takav upit. U tom trenutku se prijavljaju izvršioci, oni onda konkurišu za vaš upit i vi onda birate. Odabir prolazi i sami izvršioci zadataka. I to nekoliko krugova, jer, kako kažu osnivači platforme, jedino tako klijenti mogu biti sigurni da će im u kuću doći pouzdana osoba. To je prvi korak za naš HR tim da odluči zapravo da li želi nekog u timu ili ne. Nakon toga se obavlja razgovor i provera profila sa osobom i nakon svega toga dolazi se do, da kažemo, prvog rada. Dobije se prvog generalku na osnovu koje se proverava kvalitet rada. Za sada 60 žena obavlja kućne poslove. Najčešće su to one s malom decom i samohrane majke. Njih najviše angažuju trudnice i mladi bračni parovi, tako što na platformi pronalaze preporuke. Oni imaju informacije u prethodnim zadacima, šta su oni radili, njihove ocene i mogu da vide da li su klijenti bili zadovoljni. Zadovoljstvo klijenata je tvrde na prvom mestu i za to je uvek najteže se izboriti, naročito kada poslujete na internetu. Mnogi sajtovi nisu ažurirani i ljudi nemaju poverenja kada pozovu ili kada se jave, ne dobiju odgovore i onda iz tog razloga ljudi nemaju poverenja da naručuju preko interneta i to je, da kažemo, jedan od većih izazova koje internet preduzetnik ima sigurno. Izazovno je bilo i na početku, kada su odlučili da platformu po uzoru na one koje postoje u Americi primene u Srbiji. Kada sam 2017. godine upoznala ekipu Uradi zaradi, tada su pored tekućih poslova radili na razvijanju platforme, da bi godinu dana kasnije isključivo radili na platformi, a ove godine odlučili su da prošire spisak usluga uvođenjem kućnog asistenta. To je jedna sveobuhvatna usluga pomoći u kući. Dakle, klijent ima jednu osobu koja se jednom nedeljno, uvek u isto vreme, dolazi u njegovo domaćinstvo kako bi se pobrinula za sve prioritete te nedelje. Od čišćenja i peglanja, za koje je osoba profesionalno obučena, do drugih poslova poput nabavke u prodavnici, na pijaci, donošenja svežeg cveća, odnošenja stvari na hemijsko čišćenje, donošenja, plaćanja računa i sve ostalo što jedno domaćinstvo zahteva. Da bi ova usluga zaživela, potrebno im je $7.000 koje bi utrošili na obuke i stalno zaposlenje samohranih majki. Zato su na internet platformi pokrenuli crowdfunding kampanju, koja podrazumeva da im zajednica i druge kompanije pomognu u prikupljanju novca. Pozivamo sve građane da na sajtu Indiegogo, na kome je naša kampanja Home Manager, tvoja omiljena pomoć u kući, lansirana i da jednostavno investiraju od $2 pa naviše, koliko oni misle da je u redu. Pored toga planiraju uvođenje mobilne aplikacije kako bi pojednostavili proces, kao i da osim u Beogradu i Novom Sadu i u drugim gradovima stanove izbave od nereda.